شرف هنرمت كردانه به مال خواه به جان خواه امتمی به ورانه Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باش کودارین هجا ایرو 26 گلانه 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امنو چند سرسی به پیشکش بکن دم آزادی آره براپویه کنگره آسایی 23 مینا کنکه بداوی بود درونشنا دوی مینا روژا دوی مینا دسته آگیشتی 23 مینا کنکه ده کنسره و بر هل بجارتنا خوال دارخص بنیقاش و یکیتیا دنگان آدلگی هم 19 اندام کنسره و بر بون 23 اندام پشره هل بجارتنا کنسره و بر هاته کرن کنگره بخواه دایینا ناسکرنا اندام جبو کنسره و بر او پیشنیاران دوام کرد هفسوکین کنکه زینب مراد و احمد کاراموسکو جنو و هاتن هل بجارتن آخوین و سپاسی کرن زینب مراد گفت ددمانو ده ام وظیفه خواه دیگرن سرخواه ام ده فرق دنکو اف برپرسیاری چقاسی گران و دیروکیه جبو دستکفتین گره کرد اندوه 100 ساله ده ماینده ببن پیواجوه که زحمت پیشامه دوه خبات نتوین هین زده تر به دیسیپلین بین مشاندن و زمین دیپلوماتیک وره خورد کرن و که رو بریانو ام ده فرق وی یکی دنه احمد کرامو جی دا خافتنا خوده اف تشلیار کر اف پیواجو پر حساسه امه ده 2 سالن پیشی خوده جبو خورد کرن خبات نکیتیا نتوین de teklin diplomasi onav neteveyde ve yek denk jibu temsil kerina gele Kurd bixebitin. Kongre biniqaş u peşniyarın beştarın jeher çarparçayan nünerin partiyen siyasi kes u delegan u biniqaşın leser parasına deskeftiyen Kurdistan'e bidavi bu. Jibu konseyre ve berakeneke ev kesatını bejartın. Yek Sehek Şemal, Refik Gefur, Ekrem Hüso, İbrahim Alipur, Bahsat Pirumas, Şerko Muhammed Emin, Faruk Cemil, Miran Saleh, Şükrullah Muhammed Emin, Osman Ergin, Said Senenderici, Yakup Mirza, Zübeyir Aydar, Nülüfer Koç, Rojin Mukriyan, Dimen Sohrabi, Şahra Hafir, Arial İsa, Fatma Lekto, Zeynep Mustafa, Nure Alkış, Pervin Said و Şilan Eminoğlu. Beşlerin 23 civata giştiya keneke deklarasyona ke hevbeş وشاندن دکلاراسیون جالی اندام کنسره برا کنکه زبیر آیدار به هات خوندن ده دکلاراسیون ده اشارت به شرط و گوهرین آلو رشتتا ناوین هات کرن بانگره برا پویا 27 سباته و کنگره 12 مین آپکه که بریارین و هاته ببیر خستن ده دکلاراسیون ده بانگال دارخصنا کنفرانس که نتوی هات کرن جواتا گیشتی روشال ایران و رشت کردستان عراق و باشور کردستان سوری و روجاوی کردستان جی به برفرهین الخان و banka tekirin. Evet demek ki Nigrava İmraniye Dinabera Brez Abdullah Öcalan'ın rayadan devlet Türk'de liser çareseriya Pıskıreka Kürt müzakere gelecektir. Ve banko encamnameye diraya düştü ya Kürdi ya cihanede dengeki mazım beba. Dağısta saziyen serengeyen navne teori dağısta hezen cihanide ve avaya ki pozitif hatın peşvazi kirinu ve dafiyaliyen kar pişkiridana pevajuya açtı çareseri. Civata gişti ya büstü seyemim ya keneki pevajuya İmraliye ya dinabera Brez Öcalan'ı devleta Türk'te banka Brez Öcalan'ı encamnamaya kongra PKK ve ehleni dibine pişkiriyeyle diker. Hatta naci operasyonun leşkeri berdavamı çekin kadava ve çekin kibevici dıkabedin. Em bank seriler netewey yek duyu to hemis haziyen nam netewey ve hezi cihani dikendu dibêjin tine dafêniyên erênî têrê nakin peywendiyen xwayên li gel Tirkiye ji bo
dina be pêvajoyê kar bînin û ji bo bikare pêvajoya aşkiyê bi pêvajoyê pêş keve bi Birêz Öcalan serbest berkin hûn jî şerrawastînin rojekî zûttir vê pirsê bixin rojava parlamentoya zemîna siyasî û hukukî ya çareseriyê pêk bînin. Rewşa li Kurdistanê li herêmê krîtîk e ne zelal e. Li gel tehlîkeyan eger em bikarin kar bînin derfet jî hene. Devletên dagirger di nav qeyranên mezin de ne. Kurdistan û hêzên dagirgerê Kurdistanê her yek bi awayekî nava vî şerî de ne. Herêm wekê berê namîne û statîk û dikare. Li hember vê newşê eger em bikarin xwe baştir rêk bixin yekîtiya xwe xurttir bikin em ê bikarin statûyekî mayînde ji hemî Kurdistanê re çekin. Ji ber vê yekê dide hemî hêz partî û sazî û rêxistinên me her wiha hemî gelê me li çar aliyê welêt û li her derê lê dijîn baştir hev bigirin sekna xwe ya neteweyî û niştimanî xurttir û mezintir bikin bi vî rengî em ê bikarin hemû plan û projeyên dewletên dagirkeriyê li dijî Kurdistanê pûç bikin yekîtiya neteweyî ji bo em rojekî zûtir bikên vê qonaxa pîrûz civata giştiya kenekê carekî di bank li hemî hêz û partî û rêxistinên Kurdistanî dike ku em konferansekî neteweyî de kom bibin û hêzên xwe bikin yekî. Şehidên Meha Gulanê hatin bîranîn di şexsê ji kadroyên pêşengên Partiya Karkerên Kurdistan PKK Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun de şehidên Azadiya Kurdistanê li bajarê Giraz Avusturyayê hate bîranîn. Piştî rêzgirtinê li ser jiyan û têkoşîna Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun a xeftin hatin kirin. Piştre sînevîzyona li ser têkoşîn û jiyana Kaytan û Altun hatin pêşandan. Di bîranînê de Helew Şîranê Helew û Şîranî hatin belavkirin. Bîranîn bi duruşmeyan bidawî bûn. Li Almanya bajarên Lêr û Freyburgê jî bi pêşengiya mesajinê ji bo şehîdên Meha Gulanê merasimê kirsiyê hat pêkanîn. Piştî rêzgirtinê rêveberên meclîsê Larhê û Freyburgê xeftin hatin kirin û gotin şehîdên nirxê herî pîroz yên gelê Kurdê gel jî diriya wan de têkoşînê dike. Nûnerê koma wê Nûpel Mansûr jî axivî û şehîdên azadiyê bi bîranî got şehîdên Meha Gulanê xwedî watiyek dîrokî ne em ê bi bîranîna wan bi serkeftinê tajdar bikin. Merasim bi duruşmeyan bidawî bû. TSP ji bo berdana Koç Bank kir. Platforma dengê girtiyan ji bo berdana siyasetmedarê Kurd Yüksel Koç ku li Almanya hate girtin daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de wihat gotin Yüksel Koç weke siyasetmedarekî Kurdistanî salên dirêj li saziyên demokratîk ên Kurd xebitiye. Ji bo bikaranina mafên demokratîk ên Kurdistanî li Awropayê ket daye. Li nava raya giştî siyasetmedarekî naskiriye. Yüksel Koç ji ber têkileyên qirêj û bazariya navbera dewleta Alman û dewleta Tirk de hatiye girtin. Dewleta Alman bi salan e bi serdegirtina li saziyên Kurdan û girtina aktivîstên siyasî yên Kurd hewl dide Kurdan kirin mêzevike. Bi vî rengî dibe hevpar ji êrişên înkar û îmhayên yên dewleta Tirk ên dijî Kurdan. Em girtina Yüksel Koç weke êrişeke li ser kes û saziyên demokratîk dibînin û bi tundî şermezar dikin. Şahin Altun piştî 30 salan hate berdan. Şahin Altun ku li girtiga tîpa têya bandırma ya Balıkesirê de hat girtin piştî 30 salan hate berdan. Altun duh vegeriya bajarê xwe agiriyê û bi girsiyê hat pêşwazî kirin. Altun ji hêla endam û rêveberiyên rêxistinên DPP û Dem Partî û gelek welatiyan ve hate pêşwazî kirin. Altun hemû kesên hatine serdanê hembeskir û got ez bi kêlêcan û kêxweşim kombûna ew qas kesan ez gelek kêxweş kirim. Hevsa 30 salan qediye û niha li derve me lêbelê nîviya dilê min li girtîgehê maye. Hêj her tiş ne qediyaye. Em jî di divê pêvajoya nû de ji bo demokrasî û azadiyê di siyaseta demokratîk de cih bikirin. Altun bu komreke vesayîtan derbasî mala malbata xwe ya li navçeya du taqê bû. Li Dêrsimê welatî pevçûn serokê cemxaneyê Yaşar Seyrek hate kuştin li gundê Kîlê yê navçeya
قسلی یا درسیم ولاتی پفچون لگوری آگاین هاتنه بدست خستن دنابرا کسی بنابه هیه و یشار سیرک ده نیقاش شرکتیه ددما نیقاش ده هیه بچکان ایریشی سیرک و برازیوی دنیز سیرک گریه دیریش ده یشار زیرک لجیه بویره و برازیوی دنیز سیرک جیل نخوشخانه یا درسیم جیا نخوش دستا هیه جهیلا جندرمه و هاتیه بنچاف کرن نیپرسین تکیلداری بویره ددومه جنازه جوانی دگولا گنده مزگفت ده فتیسی هاته درخستن جوانی بنابه محمد الاحمد ده ساعت اندرنگی شوا 23 گلانه ده داوا گولا گنده مزگفت یا تربسی ده فتیسی بو نوچه گیان آجانس آنهای راگان که جنازه محمد الاحمد جگولی هاته درخستن پشتی راپورا بجیشک جنازه رادستی مالباتی هاته کرن محمد الاحمد بخواه جگونده خربت آمویه گریدای باجار قامشویه بله گودان جمعیم چین سریز به پیشکش کرن آنا خاطره ودم باش